Salımını tülede tыныш yıkla, salım inspeksiyası belgeçleri elge eğitimini yiş kullanırlar. Milik, fatir için salımını vaktinde tülevşiler üsteme peyni tülevden de azad. Gadetteki şeb bu yılda salımlar tülev bugün 1. dekabrda tamamlana. Kimler salımdan azat itile? Sıravlar tuğa kalsa qaydam rəcagat iterge. Tatarstan Radyosu'nun Şirat'tағы ertəngi turu efir programmasında 5. sanlı rayon arası salım inspeksiyası жетекçisi Münir Şaydullin şuşu hem başka sıravlarga cevap berdi. Bizning qaybir sıravlarga da aşıqlık kirtdi. Hayırlı erta Münir Amiroviç, salım tülep ülgürmevşilerge нәрсе айтар идегіз? Fizik zatlarının milik salımların tüle boyunca bugün sınğı gün, yani 2019 yıl için işletlenen milik salımların tüle haberlerini biz her bir salım tölüşe jetkirdik. Bugün indi tülevinin sınğı günü, yani 1. dekabr. Her bir fizik zat kim elge üzerinin borçunu ütemegen, bugün elge borçunu üterge mümkünlükler var, hem bugün üterge de gerek. Çünkü ütergenden başlap pine esetlenilecek, şunday hal bulmasının için bugün gün bitkençe elge salımını tülerge gerek. Salım tülev bilişmesin olmavşılarga ne işlerge? Salım tüle turunda haber kelmeyen şırakta, mında şunu aytara gerek. Bu haber kelip jitmeyi kimnin Federal Salım Hizmeti saytında şəxsi kabinet açılgan, alarga kagazda jiberi qaralmagan, bari tek alar elektron rəvişdə üzərinin şəxsi kabinetlarına alalar. Hem elgi tülevini şəxsi kabinet aşa başqarırga bula. Kimler indi şəxsi kabinet açmagan, alarga elgi tülev haberleri kagazda jiberildi. Eğer birer türlü sebep arkasında elgi tülev haberleri kelip jitmeyen iken, bugün gün devamında Tileşse kaysı salım inspeksiyasına kirip elegi haberini olarga bula, hem ken bitkenşe jinden buruşunu üte mümkünlüğü qaralgan. Eli istep şunday tesi bula, bugün sişembe günü salım inspeksiyaları kişki 8'e xatli işliler. Milik salımların tülevden kimler azat itile? Salım tülevde azat itilgende fizik zatlar milik salımın tülegende mında bizden pensionerlar, hem indi pensiye aldığındağı yaştagi kişiler, birinci, ikinci grubu invalidlar, Sovetlar Soyuzu, Россия Federasyası geroyları, etenilerini yolkan balalar, hərbi hizmette buluşular, elegi milik salımından azat etileler. Azat etili boyunca bu haberini salım inspeksiyasından alırga bula. Eğer de sizge bu kategoriya bulup da salım kağızı kelgen iken, sizge salım inspeksiyasına müracaat ederek gerek. Hem bu turda haberini jetkirip biz elegi kategoriyalarga tavşamalarını bireşek biz. Transport salımına kelgende bizning transport salımından azat etileler birinci, ikinci grubu invalidlar, alar 160 bulgan bir avtomobilden azat etiler. Büyük Vatan Savaşı'nda katnaşıcılar hem invalidlar şulay azat etileler, alar bir avtomobilge %10 bulgan hatli avtomobilge azat etileler. Şulay Sovetlar Soyuzu geroyu, Россия Federasyası geroyları transport salımından azat etiler. Sıravlar tuğa kalsa qayda hem kimge müracaat iterge? Salım tüleşçilerinin sıraları bulgan şırakta en caylısı bu Federal Salım Hizmeti'nin saytında hw.nalog.ru adresi boyunca saytga kirip ondan tulayın haber alırga bula. Şəxsi kabineti bulgan fizikatlar üzerinin şəxsi kabinetinde küreler tulayım salım ülkesinden kalıqışlı bulgan münasebetlerini küre alalar. Gerek şırakta elegi şəxsi kabinet aşağı alar müracaat et alalar tilesek aysı salım inspeksiyasına. Hem tağında bir oңайлы yol var. Bu bizning Federal Salım Hizmeti maksus uyuşturgan kontakt üzeri telefonu işli. Ol federal nomer tülevsiz. Anın nomeri 800 222 222 2. Havatlab aytам, bek joyli hem istek kalırlık 800 222 222 2. Nomerini şaltıratıp, üzerine kızsındırgan tulayım barlık salım ülkesinde bulgan sıravlarga cevap alу mümkünlüğü var. Eğer de indi kirek şırakta elegi üzek aşağı tilesek aysı salım inspeksiyası bilen elimtege kirip taştırıp sizni üzerine kızsındırgan sıravga cevap alу mümkünlüğü var algan. Bu telefon kaynar liniye telefonu her vakitte da bizden açık. Anda bek oңайлығына şaltıratıp tilesek aysı inspeksiya bilen elimtege kirü mümkünlüğü var. Şit tübeklerdeki salım tülevşiler nindi formattan faydalana ala? Şit tübekte eşevşiler bizning en oңайлы formatı edip ötten bizning Federal Hizmeti'nin saytı var. hw.nalog.ru bek oңайлы, bek jaylı. Çünkü anda haber
көн сайын, сәгать сайын яңартылып тора, һәм барлык үзеңне салым инспекциясына кагылышлы сорауларга тулайым җавапны алу әлеге сайт аша башкарыла. Алырга мөмкин. Шулай ук шәхси кабинет бик җайлы, уңайлы сервис. Чынлап та, чөнки әлеге шәхси кабинет ачканнан соң андагы үзеңнең булган барлык мөнәсәбәтләрне шәхси кабинет аша башкарырга була. Бу үзеңнең булган милек-милкәтеңне күрергә, аңа исәпләнгән салымнарны карарга була. Һәм иң мөһиме, әлеге шәхси кабинет аша салымнарны онлайн рәвештә түләү мөмкинлеге каралган. Бу инде тәүлек дәвамында башкарыла, бик җайлы, эштән кайткач кичке вакытта, ял көннәрендә әлеге мөмкинлектән файдаланып, салымнарны үз вакытында түләү өчен бик уңайлы сервисларның берсе. Салым мәсьәләләре буенча әйтик, салымны түләп өлгермәүчеләргә инспекция хезмәткәрләре кисәтү ясый аламы? Ничек итеп мошенниклар тузагына эләкмәскә? Салым түләп бетмичәк, салым инспекторы шалтырату мөмкинлеге була алмый, андый хәл закон буенча каралмаган. Һәм инде монда мошенниклардан шалтырату булмасын өчен дип, шуны әйтергә кирәк, салым хезмәткәрләре беркайчан да телефон аша сезнең белән элемтәгә чыгып бурычлар турында сөйләшмиләр. Biz əgər də бурыч булган очракта һәм безнең мөнәсәбәтләр булган вакытта сезгә сорау булса, biz язма рәвештә сезгә җибәрәбез, официаль рәвештә җибәрәбез печатләгән, кул куелган кәгазь. Анда языла безнең кайсы инспекциядән җибәрелүе һәм әлеге кәгазьне кем башкаручы, анда исем, фамилиясе инспекторның телефон номеры күрсәтелә. Һәм инде сезнең сорау шик туган очракта әлеге инспекторга шалтыратып ачыклык кертә аласыз. Һәм инде шул аңлашканнан соң гына сорауларга җавап бирү мөмкинлеге бар. Әгәр дә сезгә кемдер телефоннан шалтыратып сезнең бурычларыгыз турында сораша икән, бу вакытта җавап бирергә кирәк түгел, бигрәк тә үзегезнең телефон номерларын, үзегезнең банк карточка номерларын, пин-кодларны беркайчан да бирек телефоннан әйтергә ярамый. Бу очракта сез салым инспекциясына тегәллек кертеп сорый аласыз, шундый кеше шалтыратты, сездә андый хезмәткәр бармы, ул шундый шалтыратулар ясарга тиешме, булдыра аламы дип, без сезгә ачык итеп җавап бирәчәкбез. Шуннан соң инде сез үзегезнең кем белән аралашканыгызны аңлый аласыз. Кабатлап әйтәм, теләсә кайсы телефон шалтыратуына да җавап бирергә кирәк түгел. Бу вакытта игътибарлы булырга кирәк, уяу булырга кирәк, һәм инде үзебезнең байлыгыбызны саклау өчен без һәр вакытта да үзебезнең телефон номерларын, яисә карта номерларын теләсә кемгә әйтергә тиеш түгелбез. Мөнир Амирович, әңгәмәгез өчен рәхмәт. Безнең сорауларга 5-нче санлы районара салым инспекциясе җитәкчесе, Татарстанның атказанган икътисадчысы Мөнир Шәйдуллин җавап бирде.